hakabaning kong shop nga aingo yo blade sa kat wala pli kala di ya bang yo ban tips pi dakane ko khubor ha ka channel jong no fan hima ba hakane ka singi hadian balayo ya hadian baklayo ya ka certificate na kuati ya ka film ko na sor ban pli na bo videos na mahor te awan na tips pi kipet ba an sa ino ya ka film ko na sor bo videos na mahor kata ka balong ha ka live photorik di live photorik kata kan ya man kasni tertel but ya kan yang film ru la produce daki Trust Emily production but ngada semua ru sikade marba kila ailat yang abangan yo kren but bangan yo pentip but ba sibijan mit hiru sah person baju janmit and supply no I ya ka trailers jong ka film khawa no sor ha ka channel jong Trust Emily Entertainment Film Production but di nga kwa takaway bangan kipat na fi patba waro ni ay bijing kersan apa pura ya ka Trust Emily Film Production ba jadi pekinan kanan ya ka film ko anong tor but kini ka film kalong hidu kaway ka film ka ba kijingmut ba ka badon ka jingsling hamtam yang ikin kendong kiba kitu kiba pulis hasor haro kendong kumno ki im hasor kumno ki im bal kini ko film kadon ka jingsling kadon ka jingmut bal kadon ru ka jing mentoy yang iway pa ba but ni prakasi tong ya kentiyo lang prakasi nang ba kari ba ka jibenju kad ki im hamtam ha ka pathai duna kamanta ba ka ne kam kadai kam ka ba ublay ulai kanang yangi bangin yai bangin yai kêu sokran bat bangin yai tre klem jang atien bat bangin yo yang tau so jo bajing jo te sa hisien so ba ba la sibit jan mi da person baji an supply no ya ka film khawa no sor ya ka trailers jo ka khawa no sor but ha ka live photorik an sa ino apa videos ni mahwal ya ka film khawa no sor ka ban lo ka live photorik ter man si te tangkat ni subha ban ajung shan ya ka channel jong nang sanima iba dia ka Trust Emily production kita kat ni boleh sibunnya tiba but ru ngaku aban tentip ba ngalak net mene subhama ka kating chunga ka day one pass kambo plan ga day narasino indop